and let me say at the car boss. Thank you. I was a she, your so. Ya, and no bematim for I have one. Kakra. In me say, and could baby a pedie. And mum, she say, I buy all ye. Na Emma yenya stability ye economy no. Ye best ban say onko so na wonye. Finance minister on fa ne nan si form yie. Se be ya sane ye hu ne ma sese ya no. E betimi akwani. Ne ye hia nyina ne se me de maka. Ye campaign nyina ba bia mekobia na metaka. Se emma timamufo enye se ebia obehu se ne ma ye ntete so ansa no akase. Oman ni mu aye ni ehia bebre e stability ena de atimi akoduru ba bi enya stability ama niema bofo ayeden ahyase ba fom ne mesra ne se betuma sustain eni kwase enkoye se bosome ba ko mienu bi na ye behu ana niema asan paja nti finance minister ne economic management team ne hyehye pa omaye ama bosome nan num yehu ehun sunsanso no ntimi nyina ho na adraba fo nso ye besre yenim ebinum kasa say ampa patrol yate so na mom niema keka ho a emaka adwuma no no enye ni nyina na yate so enti ebinum mpese mo de be adwuma ye besere mo sane ye to patrol mu a ye gine no so de to keskam no saa ne na niema ye ekoi se driver one till keska so obi biara oton niema bia o de froka enti wono so behu se oh na sa driver for ye kofa niema ba ye nte so enti me so ade nti na me so kofa me niema ba wo se mete so enti se ne wo te wo keska so no saa no bi so kofa spare pass ba enam so de buka mba ya ate so no ono so bete so ne kofa tomatoes be ka so ono so ate so e ba ne saa be ma ye nyina oman ni mu nyina yeden ya fili ne e koso no enti we de ene nka topic ne ho de nenso me fasa kwan so na ma bom panimfo a e hwe se edi sa adwuma no aboma baso no ntipa na ma ene ma chache ma no dukwasi na ma chache GPA to secretary eni mpanim drafo nyina so me kira mo sa na passengers nyina so me kira mo na topic ene odi ato aye discuss no me de aye me bibie wo ho ya ma me tokuno se de wa fa sa process ye koso no aye amaye mu bi aye suspicious won se oman no ye dimra ene di bu man no enti se ye mampani obu o te ye na besi won ma obu man no se obu ye mra pon so a emma kwan mietimi impichi sure se president wan fan hye ya se de oman no se ye bu man wan fa so a etimi me authority aka se da bi ye president de oye no enti se president ye hye bi na wa mumra no so no namra pon so pepepe na ekọ na individual bi pese wono de ono so mame no na eye head of judiciary say emraga na mra ni nyina ya ye ba say ye nchechire ye mra nim say e ba say ye mfa ye mra ni nya adwuma mame na tena etreda so wono na ehwe say ene ye mra na te say parliament cry na say kasa ba ho a ye say mfa ko supreme court no ye den enchechire mra nim mame ye supreme court judge be mfi be 2019 me boa and I'm be Supreme Court judge now after 2020 appointing be no 20 is it 2022 and now obey Supreme Court judge Chief Justice and Justice into ye mami nanka san hye ye di aye adwuma organa ha bebre enye wono ne de ne de di kan samre now ye Supreme Court judge me suspect class say nsem ne bi wa otra so ya eye in camera ne ye mfa ma bonten ya sa sana wonim se sa die se ye ne sa emfa pepe yo bi ma emankrofo eni kwanza wo mane beto wo because na wo tumi a constitution na wo te ase yie wo betimi di nsusuye bi aba samre no ya nke de be ye adwuma ubu ani gu so an tatam na nka wo no nti na wo ye mfa ni nkrofo mesre ni nsusuye no no de ba sensusuye no se obesusu ema Ghana fo agya tumu a enye time a ye de ono ne ho adwuma no e ba ne sade meka se akoye ono nti na de wo sese ye mfa mra bonten mra pon se ye mra pon no wakinka no njanka wakinka wie mi mpo de kan hia ncheche mu biem mi ko mra pon no kan ye no se saa hyehyɛ ne ye de ye adwuma ema ye mfa mma bonten me mfa cameras mesi wo me mfa journalist mesi wo
emma de ye nyina ye mfa mabo once again na ha ye court ye di asema ye di na bonte obi atimi ko obi nanso omo bia mrapon no nim ekwan a ne ma ye nye ne sa ne se maame no mesere no ene se ye nyi na di o say on suspension asem ye di ye bedi awie na bi kra na maame na ne ho san won koy na adwuma ana meboa na bibi ekoso a eno ebema adwuma ye no so ne je no ebia wo ye adwuma na ebeye bibi o eno nti na me ze nsusuye mu no omo ye mrapon no chese da bi edru saa de we di a ye nye ne sei mesre no wono de ne constitution ne ka no won processes ne nya adwuma me da bia makase we obi ayaso obi aye bone allegation ye de atone so se ni brabe yiwa no na emum anu yie no me ma bonten ye yi nkrofo akotra ho and this is not the first time sa de process ekoso shall not say offer the same process him ya ma me tamaklo so wono so offer the same process him e wo joma hama penso a nti adenti na de adru mame tokuno so no say chinchina wono de obepese na asem na ye di no ye mfa cameras be e de no e de suspicion ben e no wo suspicion ben pa na mame no owo me de me mpesa asem we ebe MPP fo asem ana me mpesa be NDC fo asem ye nyai mamra no na mra ne nye na adwuma mra ne ye na adwuma ne koduru na se ye hwehwe ne nsem mu na nsem ye de atoro so say frivolous enya asem bia ye bia na no atimi acheche ne nsem mu na bibia ye pepe ya o me ye na adwuma o me ye na adwuma se bonu so a onkotra nchen nti san susuye na wo de ba ne de me de me madwem me hu ne se ebeye din say wo ka say yen hearing na constitution ni ka say yen wevu anu free wo say oh there be constitution ni ka say de nenso anka na ono na asem de emedi na bonten ayan sa na president na wo de o set committee say yen yi ono kwa me ka say no no obumra ne so maame na is she one way the other detecting mam ana me ka say ono wo hwe ne su ene ne ye wo sa asem yi ho nkrofo edi na chi ama asam na ye di no akoye bibi ono de oye ne politics na me de oye nyina me so oye ne politics oh how asam emrasem na all count na me ka se emrasem no se mra no na obi tietia mra no so a na wo de na wo se mra no yenwevu wo de duru so no de mra constitution ni kano enye se ebia act bi enye constitution no se bia o apart from the constitution ni say ni yasa akoye ebia mrafofo bi regulations bi na ebia wo koka wa but we the constitution clear unambiguous wo se asem say ni ye di a ma ye mfa mabonten ye ni no kokuom wo se wo de wo pese wo de ye di a ye ni na bonten e ma obi anhwe bi e de o agenda bi o agenda ana me kase man nya ne ho politics na me de me makasa asem we ma ye mfa nya politics na mu asem ne ba ye say ye ni mo nkrofo e kasa ba bi omugina MPP ankasa manyoku no MPP amanyoku no aye demonstration say ma me no ye mfa ne mra ma me no ye nya na asem na ye kan ne we nyina na ye mfa ne mra adent na MPP ko huri ginem sa ene ma me no Ghana ha wo nya lawyer bia ni na asem ama no say former attorney general former attorney on recommended ma me no me yi no say o may Supreme Court judge o may a chief justice ma me na I governor dame on recommended no e man na do me boa because he was the then attorney general and am say wona wo kan sana de enti wo recommend ma me no won say ne ono so ye politician that time ye do ben ye wie ye no se bibi wo ma me no no ya nti ye nya lawyer bia independent lawyer bia ma ni nyira ma me na chi but in said lawyer there you have a right to choose na you say you will be bia ho kwan na so nye ni nyina na yeden e fata fata na so be fa eye Godfrey Dame as the legal na me kase Godfrey Dame no obey attorney general I know say hwe obey attorney general wa anya independent asem bi odi ye bia one ma me no mo nim kwan am fa so ya ye di asem Ghana ha e duru ba bi you know number 7 na onim nkrofo meet asem bi e be court bia Godfrey Dame enim kwan one ma me ne ka mo asem ene on na gina mo akoma no nti so no so be gina mo akoma no be ne party ma me ne be ne party nsam akowia ope onko pre MPP woman organizer on reason onko pre MPP woman organizer fa ho ye de ne constitution ne kan me ye nipa ba ko ase ekoba se mrasem ho a me mpese me shada si me gina ese ye nkoye bibi different from the mrane kan no because me ana ye de bibi di mi na enam mrakwan ma meka se be mo ye mu tietia me fa ho die so mo ye me sei nti se
John Mahama set committee na yes set enye John Mahama ne kwatran dem ene kan say opese oyesi ne mum ne mra ne hye ne say so bi yesi ya say na yeden fafa so sa pepepem no nam kwan so ndi Supreme Court sa nsam ne bi wono mu di asem bia Supreme Court be di bia ni mu ya yode beba bia ya mra enye parliament kwa ho de kwye mra ne fi ndi omo na cheche mra nim nti se mami na asem omo kwotena so ne menza omo kwotena so na omo nsusu ye media memi nsusu yem de ye mamra ne nyaduma ne mo nsusu yem no efi se de mame ne ka no ewom ne metra bonten at the end of the day na obidisi obi Tommy Fancy what I'm call atama for no name mo fasida and pay for my asida boutique o ma so mo mema ne man tade nyina bi mpabo nyina obo ne nyina bi bags awodo nyina nyina bi aren tu pe bi de pie akoduma na ba bia opese wode ntade pa ehye ekobia no but mo de answer ba hwe omo se bi na se main market no story building no mo ha no mo ne Bless One Pharmacy and Adianim Share Wanzawra Quantimpon so. Nala Malaysia or Hodom Air Train on Tifrano 0554463770 0548153472. Ata ma mema was akonya kakra. We are surprised. E woni ma me ayi. Anopa ma me mfa akonya we su na me nchia woni. Watiefo ne ahwefo ahwe yenwo. Facebook. Na memfanchi akese ma me regional chairman Benjamin Ama any regional team na eboa no at the regional level na menchia me constituency chairman Stephen na David Akon adodo na afre no wafo ni nyame any constituency executives ni nyina aka menchia me electoral area coordinators polling station executives ni party man na nanoma agebra yetie yen any mpanimfo a wo yan region Liberty FM na menchia me communicators serial callers so e ka ho bi anopai obosuma kasa amama gibibi edi se mpanimfo kasa ya na tumi wum se agro no se ye nkan ni wachi a o se agro na ede na obosuma Liberty FM sanka fi bosumbe motwe achi a ka bo hu se wo o chante tokonu enye bone Liberty FM nsisan ye de ye pa anopa ye da sorry ye si asesan ya tade nti ama ye koye nim very good but obosom eye me de pa se o kasa no ka se ye wade nyina ho kwan so nya ade nyina ne fata ye bible verse na wakutu no yankopon asem no wakutu no menua kayaso kind constitution or sister presidency J petition na she may menye lawyer ni ba lawyer for no ma chechire mu nyina kire se may nu kire se the discretion of the presidency opekura want to aso adintra menu akaya so Ghana ha first time I chief justice no was on grounds of incompetence akokosa by Dr. Kwame Nkrumah say akokota kudifo onye competent na Kwame Nkrumah yi free sa time no be sin ne bia ni hawa pam chief justice on the intra presidency ni na yesa there were 3 arms of government parliament ye to abama wo won betumi akọ so military take over akora parliament me kọ executive military take over omukọ the only arm of government omugina ho abra military government wo ho aban bia beba aban bekọ eye the judiciary honso na uye hiani a obi sisi wa udwane kokotoa inti president Abba under this fourth republic Rawlings Kufuor Atamils ebesi nanu obi anya petition about chief justices abetwomako Kufuor de empodie na Rawlings na appointed no enso president Kufuor the petition no say to maintain the independence of the judiciary into chief justice on traho chief justice akwa acha odine full term co pension as na president Kufuor appointing ipafofo just to maintain the independence of the judiciary sa petition ya e against tokonu na nado kra nya bi but osi there bi mama yemfa tete atempon no so because nye niema nyina na efatai na se wanya petitioner
near assess ye ne say yen hwe se petition no emu odu se den e die ne wo petition ni mu ne yaka na bonten amate say first one say oko Supreme Court na one no enya no baabaye at the law court wona asemu oni ni argue e wo court wonti yenyi Chief Justice no ba ko bia nso amate ene se yesi wo tu kwan no o won kwan se o tu kwan o ko no o de ne yire ene ni kunu ene ko enti yenyi no mba yo wazima se this mienu ena mate na ma bisa se nti asem no we emu odu se ye gina so di yi Chief Justice ana sebe kura yen kura ye adwuma yi kura ye tu kwan a si etimi de luggage mu ni ade bi ko anu achi ya ye maame vice president efia bruchire bai na maame nyina na menka mo journalist fonso mu hu maame efia bruchire ba o de chartered plane ba yo enso menteze anopai mo ka ho asem tokonu asem kwa na mo ka mu rafi se eye tabu se Ghana ha so mampani bi fa plane eye tabu because akufa adu kofa bi mo se mu nti bi da okujato oso won ti bi da say okujato nya journalist yeah he was then mona muye ni yodo as of time man platform time all can say no Adum FM mo man platform but bia okra man platform that now was a top radio and I may say na so ya mami ko fa plane ba ye private jet mo kan wa se mo but we dey mami ko so bra kama se we dey why raise me raise the issue bi wo just listen to because mami no ko ya oba no and I may say private jet no odi nipa maku du ba ko na ba and I may say listen say du ba ko no mo ya vice president nti yesu yenyina so yenchiro petition say yenyi the vice president tobuna tie me dey me ko no. Minam kwan so I am moderating you nti magina ho good bizam and I may say maame na asem na wo ka maame no okọ amono ne koye den okọ hwe ne ho yare yo ena ebra so a oba fie ena waba enti waba okọ no flight de koye ade ntende dada maame ne koye wo wanka ho asem na fe de ne oba na flight de ne ba ende afi na wo be ka se journalist anya de ya nka se maame ne yare ama flight time Dr. Mahmoud ba obi yare ya flight de ne koye no eno no de ne kan ono am fa charter flight no fa de ne koye of a normal flight ni flight boys flight ni di mami flight be no de koye da be una oka when ana wo so the normal normal flight no de koye normal ni me dem ni say normal flight no de koye okay to wasem muna mama bibia yesa to aso boy what ma say na nado mo kan ya oboso kura o kan bi o me no te he ya wo see na nado a charter plane na wiem na odware o wiem wo didi wo bi anya na nado de kai defense oh na yam na mo be kan ha mama forte ye okay so the what digress kakra yam ko anya digress me ba ho afa na me bo brai say yam amenu tu kwan a okọ a oba or the chartered flight na buy yes 1 hour be $20,000 ebi mo so say can different things ebi $10,000 ebi mo can different things is say I don't know but ebi mo na wo kan ebi mo can different rates ebi dia wo kan na wo kan do fa no ya aduma nti $20,000 per hour we be land so ba ha I say 6 hours in the kakra 6 2 6 12 to $120,000 oba no nko o na ade no so no o chata in and out o it is over taxi uber meet you or charge you in and out nti times 2 na I say $240,000 fabla Ghana scam ska bebiri but nya won po ne hia mi o okay de hia me ne say ma me ne ba no oni nipa makon 11 ene kan ho e bai it means all kono de nipa 11 na call you no mo kwa akọhwe no say aban na bo ho ka it is a Chief Justice ko ba bi na ne kunu ne baba ako a wa he bone ben meet you afi what ma say the reason why I am bringing in this no men catch waka bone ba meet you but what ma say sure nti na make say ye wade nyina ho kwan Liberty FM but nya ade nyina na fata yen ma me no ba no ono oye second in command o okọhwe ne ho yare it means o de ni cook
ene ne nkrofo nyina akoye omo ehwe no nyina akoye oba no yeso do omo eden eba na another third person in command chief justice say the condition of service say o tu kwan a o kwa sebe ni kunu di na chi a nti enye wo yare wo tu kwan ya donko ha meba yare ya control nko oh no you no wow yare ya control nko yes ti nipa makun 11 enka nipa ba kon yare ni me ka se ya ko ya nwa no ho ka wo ka se chief justice a tu kwan a ena me kire se yare ya control nko ena obi nso o tu kwan akwakoye no business and anadie bi so no different a part of the condition of service sure nti na o tu kwan akọhwe no ho yare no odi nipa koye correct sanso no obi nso ni condition of service nse se afe no so a otimi tu kwan akwa ma no ne ni na busua nti se chief justice etimi de ne yere ni kunu ene ne baba ko betu o eno no yan hweso yen nyina di na se vice president de odi nipa 11 etu kwan a ende ye normal ohun de ye ho asoman secondly na no president etu kwan odi ne ba Sharif ene koye Sharif oyeden oyo mampani ba ni mampani ba nti asketes ni papa etu kwan ene odi nachi obi se ya ndua ne ka na flat no fo ya no ya ndua ka baby okoda ya na aban ya ndua ka mahu de ye ho asoman me I'm drawing all these examples emati efi ohun se di ye de ye ba ene no techi so ye de be ye no kine bi because there is nowhere chief justice bia be ba Ghana ha tu kwan no nko akoda very good so si ye gina eno so ni ye di chief justice it means that justice bia chief justice bia be bia u tu kwan a u bodyguard come to me fa nko because I know say betimi agina so say ni constitution mu ni apam afeni ya introduce politics into the judiciary na me pese yehu enye tokonu ndra me se obi ye bone e wo Ghana ha obi adisika odi oman sika ye bibi odi oman ajapade ye bibi na ye bone na se ne ye pam na ye chi na age yade a me I am for it come both say because oman nya sika ye de yade pam me benefit but so man so yade bi na se hunsunsanso da chi bi edin sunsanso bone beba me yesem ka ho asem ebi na maka ne na no pai se chief justice ayede ne fa sa ne ma we mu no the next chief justice obaka so okokota oni client bia enya argument e wo court ana kayo so akokota da me makoda me ni judge bi kura enya no baba e wo high court e wo yo so a okana maka ye wie no obi sa me lawyer ne say na when I didn't buy say witness no you strong yes okokota judge no wo ho kwa say even kro di watem odi watem a once oti akonwa mu no yentimi mfa anya se wadi watem ntimi charge no because of the arguments na mo ye ni ntimi itimi se ye hwe tokonu se oni client bi aye argument e wo court nti ye nyina so encha enyina dia nti chief justice ben e beba obeko court so kwa kodi asema oni client argue nti esi ya obi so ntro petition ye nyina na ayazo mabisa second one zamisa kan bi oni se chief justice bi tu kwan ya no de ni bodyguard kwa eno so constitution ankan ho asemo si ye hweso ni ye yinu di an so e be yinu ntimum ye nhwe ye but me de ni nyina achi no nka nya problem me ni obosom se me yemfa politics ngrom but yemfa politics ngrom mo wo opposition ena mo de ye masem se mo ba mo be yi chief justice nti right from the one na mo introduce politics e was asem we mu nti na obetra na obeka se mo bi mfa politics ngrom a na obesa o kire sen me ni obosom right from the one na mo ma ba mu na mo de ye campaign se mo ba mo be yi tokonu ana no so mebwa nti mo na mo introduce politics e wo mu na the reason why omo epeso mo yi chief justice no wo hwe ni tini ne kon ne explanation about outra otimu say it doesn't hold water emunyedu but NDC wo ulterior motive bi adwumboni bi tachire which is me misusu say omo wa adwumboni bi tachire because you see ni frani so obeto bo abowa
ne bi kura ni nsam adwembon ne ne adwemboni go dia kire dia say adwamo ano ne ne one pese President Mahama okọ ne tetem nti ba be siki constitutional interpretations enti na appointing ni past 7 so la Supreme Court no nti ano no ye eka ho anya emphatic aka me say eka ho me emphatic no anya emphatic wo na o ka say anya emphatic o but how emphatic but me ka say ni friend is obato boabo wa na ebi kura ni nsem me na bi kura mbo si na ni nansi bi so but as we sit obibia ni hosa beba nti ni to so bio nti reason why so mo otidia mo tibna omo pese President Mahama eba tetem ni say as at now NDC prepare candidate bia for 2028 na MPP are prepared bi oh yes why na Canada Japan unim say the whole country obi anim no okay Brian Champon obi a wasi almost 1000 hotel rooms e Ghana ha so obi anim no yeah sure His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia wan anim no enne kura mpo no NDC fo na ankasa ebo ora Bawumia abaso mimi aboso betra wa kanso wanka abaso bode no o say sia dollar bo eba fom enti amafo ntetu omo ne ma so mewa onka na ha metio o say fu obo eba fom enti amafo ntetu omo ne ma so onka na ha hwan na ma ne basa ono ani Bank of Ghana governor Dr. Siama o say dollar na eba fom no eye nhihye pa bia owura Dr. Mahmoud Bawumia ne MPP aban eye to ho a ne efre no gold reserve policy ina man ne ye dollar no sidi na ahoode no apaja anyame na meka o anyame na meka Dr. Siama Bank of Ghana governor ni atosu bio owura Mahama yem president o say the reason why sidi na ahoode agina ne say previous government no want me am MPP din o was the previous government no MPP aban no enhihye ya odim paja reserves international reserves money cost see almost $9 billion no na masidi na gina amasidi no e paja amane homene so enti mu agasa no kra no mo boy abaso sesi a se ya ban nhihye ya ye to ho no na mu di hu mfaso mboy what ma say but all can fear bi no abom krofo bi di no that's the truth. It's me were say Ghana for ni NDC for now because omonshi sheye bia omoye bia no mo bo MPP for aban na otwam na baso monshi sheye amoye no papa eninti na me to me MPP for say mesere mo muma yenya ntokwa no na yenhwe ye party ni ye nia de ye ya e ma manfo bufu ye omoto abati aye no ene Ghana for nyina hu say yen hihye ye pa no na ma nne dollar na ba for ma NDC mpanimfo mienu kura agiatum enti owura tokonu ni yi omu yi ni nyina no e ye otiria motive omu so mu ni adwembo ni bi ta kira anka nsema ya chekire mu idie anka hu hia ni tozo bi owura tokonu ma me tokonu nzo no onzo onkwan se ofa lawyer o mba jawat ma se owura abosom se wakofa Godfrey Dame former attorney general into waye bone anya sa nesa nka ofa ni pa foforo mi bi say 2 petitioners na oma petition oma no oma ye ho amolo lawyer boyemfu no edi o masem first lawyer e chachusikata mewa chachusikata onya President Mahama ni lawyer election petition hwana na ejemu ma President Mahama enya chachusikata no President Mahama no ye president no ni lawyer momu ne ejina obia ofesi yeyi tokonu adi ono ojire mama no nye toso bio the speaker of parliament ni lawyer a friend title sorry ono ojina ma second petitioner say yenyi chief justice ene de enya politics na yeden uru abusum ene enya politics na omoye because president now wo ho kwan say oyi chief justice because recommendation ni ba yebe kwa command say ontunu ni lawyer ni na ejinam na say video bi aba outer title sorry ene petitioner no edidi wo Kempinski hotel eno so meboa
But almost a titles ne sa sitting no has nothing to do with the petition or whatever. Okay, yati. Can't it now cause as we are man for Bejiadio. But near on Some me knew was some. Na judge na odi asam no. Me lawyer nina kwa kushia. No I can say he has nothing to do na majiadi. Hey, uraga yazo school yankwa explanation on the buy. School yankwa nkachiro but so yehu se dokono abia ase ahia yehu se aben. Ana meboa. Ah, na me no kwa kodi asam na me kona judge no oti asam so ne te bia ba enom nsa. No I can say it has nothing to do with my case. It has something to do with it. Because according to sources kurano ebrichi say judge wonni client be kwa kwatena baby edi nkomo more or less public place na about out nti nka o man papa bia sebe o man bia ye serious nka by now that person should resign. Do you think say sa mami asema can calling for that leave no etitie oh kasa na meti ata me nyina mo se to konu ni suit na was onzo ko to constitution o yes Wakotu constitution to make be Wakotu article 1913 Wakotu article 14 and the website Wakotu article 146 now and 7 and 8 say also over the right say yeah there are some tones who are also right so yina no timi yin no public and so constitution aka enti no dia court say okwa ko siki constitutional interpretation. Say also all right. Say yetie no. Na ora abosom. Election petition 2012. Ya anya no pete mobia ntibi. Si ye ni pete mobia ntibi. E die ne ehu se sa de no. E wo Ghana. 2017 election petition amu ankasa mo so mo de ko. Si ye no public. Nti die ne ehu wo tokunu na asem no ho a wose telecast mo bia hu se ne be ya propaganda mo be ya fa ho no e be twam because si ye tie no public a e be ma mo hu the morality a e wa asem ni mu e be ma ye hu the safety and the truth in the asem no magana ni bia hu se ne be ya propaganda bia obi megina ba ntia ga say ye kan say na we nso akaka say ye kan say nti ye meyi ni camera si wo obia ntie de ekoso onso se wo right ene wo kwa kosiki constitutional interpretation nti ye ntumi mfa tansa emo no se waye bone enya bonten wa ba beka na asem se ne nu abosum ka se ogina media so no ka wan kan media or challenge the court to seek the formal interpretation na de ye nyina no ye judicial president ye nsan na ho ama obia but me ka sa asem we nyamin onkun yen yete oman mu die mu ye no ye twa saboni bi ato because say yen so ya ban ya ba 2028 say ne me hunu ya ma ha ase boy abaso yi say yen hihye ye na ma sisi agana ne ma ekoso yi ye ba power 2028 chief justice bia oho bia ono so ebia no okwa brabra okono ofa timamuni bi tran Land Cruiser ni mu yanso be tro petition ono so be ko okay me da se Tommy shop is okay kakra Tommy amiti yera wonim bibi MPP fo ankasa mo edu bi a me de asem bi ba na nkam se nya MPP fo asem but wonim say first time in our fourth republic constitution here by say ye a constitutionally established body head dino eya ban be na ye nitio wona ho na ka Ghana na yenti bi da because me sha ye be yi afarijan be ye electoral commissioner of Ghana ye what is so free so what is so ye free so are you insinuating say me ba me so me bisa question are you insinuating say because say NDC for epamo Charlotte say no enti not at all but omo argument drum o yes this is the first time chief justice adi ye chief justice bi adi enti electoral commission hwe ewom say the president authority ewom say speaker of parliament authority and ewom nso say
chief justice so authority na yen nyina yen komra ya ye ya manyosem ye democracy ye ne ma democracy ni gina ye pa ye electoral commission because no ne organize a battle nze electoral commission de wo de manyosem ko hyehyem so ne te no e wo hono a etimi butu oman no abattle ene ade butu oman pa oman enti se mampanyini bi ba na woni nyina so papa bia se maame we die manyina ma agenda mpese me prosecute enya yie na wo yi na eyie utimi yi na eyie o the constitution afa so eyi no na se na de obi nso yes chief justice ono nso the same process bia ne na mu obi amum na bia so na se na ye di na asema ukogya ba bi ko ka se na NDC for such presidents a sa na mu twa ye no ye nam so ye de ya nche no sana mu twa ye no bia de tietia so de akono wo ye no fi wa MPP for hwe omo se ye ulterior motive na ulterior motive ne de se ye pese ye de John Mahama e transfer na unim se Paul Kagame ukọ Rwanda force yemani ni president anwu democracy no more practice ye don't dey oman maro na aka oman na aka na mu constitution ni ma kwan se ye nto aba no oman ma ne kire de omo ka no abato onya sen wo hu bi da wo wiase se ya to aba no bi number 87-90% e de wini aba wo hu bi da eye ne ye John Mahama baaye no enne anopa ya meken Ghana ha yete no niema bi wa ye hu bi da eye imagination say yese yate petro so enne kasika ye tete so enne niema boa say dollar yi anka ye nim say dollar de e kwa ne ye kan say stabilize na de stability yenya stability no e ba na chi amana aba from 16 enne ennam 11 point something enti anya constitution and anya do Mahama no pese wasesa ho se Ghana fo no amamu na obu no obu na ye hoto ye nya ye kasa Ghana fo e kasa eno ana mo hu NDC modern a wo bobo sumi 9 pe ana mo kotwa bibia banwunu ade abeto se NDC pese ye sesa mrapon no NDC enni sa adwen no ye de ye ebuman no John Mahama ni wa NDC no e yamanyokuo enye ono nkwa na ebuman one nkrofo na ebuman no e na eye saa enti se woni ho a ye wo equally competent people a omo be manage economy no manage oman no eye enti am before eno de munyi saa hunu nyaden every wo Godfrey Dame se obi yen kemimpo de na asem oken e ya ata na ekika eno wo kasa na papa ni obi akohia ni ono so ono na kohia ne se woni ni nhia saa bere mu enya saa bere no ni nhia na mo eye ebia nhyiamu bi dada bi omodie Godfrey Dame emra na yedi papa bi na efre ni japa na asem no ede na Godfrey Dame ye onu mpodie wono yo ya attorney general na wo gira mu mo man na no tinye kasa ne wakofa we ya o ye politics wo kɔ ne obi kɔ kasa ekina wo kɔ KOTOKO kasa yi wo kɔ kasa ye mejao na metime bua ayifo ye papa atoforsenfo onkai on tape e baaye enya ne o kan yenko on tape e baaye ata samra no na MPP fo munim say obi ne obi hia enya asem meme de yanka na attorney general no no de wo gina oman ye lawyer panyini oman ni lawyer panyini ye o say the minister of justice onya only attorney general ko we minister of justice prepare you say Ghana man obi abenya prepare you e watemum mebwa wonumpo etimi ko akohia ko na say wo de wo kwa kan say ampa ni o kan ye nyina so papa ne de babontim ye nyina yete na fi ene ade asem mbeken ofa ye nka ya asem nkwachi ye de ye ni dodo bi aka ye se ye wo mrapon bi ene ye di bu man no krata na asabu ketro bi na eda ho no eno ne ye di bu Ghana man nyina o enti memaka se John Mahama na wo no ye president no se wo se won fa saa ade ne nya adwuma me ya ndi so mepoa ama president ya impeach no won fa mra ne nya adwuma okay emra ne de eya adwuma na edi wa eniw sa fa hu di ason ma me yedan ko John emu mra pon ne so won nam ne so pepepe na ekọ Ghana fo MPP fo na omo ko opposition na ano na omo refi omo nkai fa ne NDC ye bi e de hihye ye party ni ye akono amenne Ghana fo eje ye baba na ye ba no omo de omo nya ne sa na omo party no aduru ba bi omo party ni ye ton MPP party no aduru ba bi ye ton omo nya ne ye woto Canada Japan say me nko thank you to Steven Tim
wɔse me nkɔ thank you to ɛmeɛ nkɔtwitwa me sikan me nkɔ meɛ nkɔwɔ me sikan ata monhwɛ kwan yɛ mobɛfa so ahyehyɛ mo party na gyina na munya saa nsɛm a motu Ghanafoɔ ntie mu o yɛte petro so ɛnɛ anwa yɛte so yɛte ɛmo so koko yɛ bɛtum yɛte anwa so kɔ abɔnten na kɔ ebia wokɔ dwoma kyɛ yɛte anwa so yɛtete ɛnɛ ka sika bɔdeɛ deɛ nim sɛ yɛ season meme yɛkua nipa bɔdeɛ ɛyɛ season saa mmerɛ yɛwɔ mu ɛnkyɛ biara bɔdeɛ bɛbu saa nadeɛ ne teɛ enti ata wei na Ghanafoɔ ɛpɛ tie na nɔpɛ yi sɛ mo deɛ mo se mo bɛyɛ na tokunu a mo deɛ mo nyɛ tokunu a mo bɛhu na 2028 aba so deɛ tɛ no 2028 ɛbɛba na eduru so a yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ Ghanafoɔ ɛbɛbu asɛm no medase atamesen aba hɔ no na areba tra fa yi move on be mo aseda enko anapa yi ɛma ɛyɛ ɔwoso adɔtɔ herbal man capsules wɔn mo se bɛma osisi ɛyɛ wo yakoko na ɛha wadru ɛnoa enie ɛnti kɔ wɔfa kisi hɔ no ɛwɔ ɛyɛ dwunase film na fosua wɔ dwunase estata wɔ dwunase ɛna mat herbals wɔ dwunase Jay Minsa was a hero, so Jaboso Kudra, MK Jamana, a boy Francis, I was Zara, Danadi Go, I was Sankori. Bomarina Fred 0242702662 045 0545 355796 said Dodo na wupe tua na wafre Samna Travel and Tours as you pay for when each of you almost say so person to quite a Qatar. Kuwait, Dubai, Saudi Arabia, and any of the European countries, almost a quenya and a home. Then, so your bar now, person could be there, and yet, one more quenya, one more to up the amount. Almost one of them uncle for air cock, Emma Maka here, Juma. I don't tuber could be there, a security Juma. Bema, I was so tinting a year and a more enum, and a cheaper and song, or bar and a more number chipunsia. In fear, edu nuba kukusi eduasa and watry. So we will be out to me eking kind what tia say now to me tron so dia any akwanya no with them with me akwa 7,600 a year Dubai akasakatua Abu Dhabi omo ebeje 12,000 Ghana cedis we could draw free accommodation free transport free medical insurance over 2 years residence permit erunti akwanya no enie for wani echire mu ewo sahi buako main station hodom na womo eben eye NDC parliament sa abrosan na eye pharmacy no ewo animu na ema no eton brodo ewo honum na honum a na womo ewo 0539525392 0246429721 saranso na A1 borehole drilling SMN kan cho se anapai akwanya no enie wasi ufie ensuo ho odin ewo ho wo de bomode na frɛ womo Jumadi bi na wudi na obehia nsuo wa asente pese wotu nsuo dia ene yebetumi atu kama ede amount anunti A1 borehole drilling ese freyen na yema metu nsuo ema sense ye experts in drilling yewo eye machines ahodo na yedi tu nsuo ni nyina ebi enti size bi a opebia no yebetu ama emfa wo se ope big size and small size we will draw the water ede amount ama wonya borehole ewo ofie ana godwum na babi bia ope borehole ede wodwuma yewo eye office okuma se kwada so main office no eho na ewo yesanso ewo eye sehwiwi oso babi bia wo so pese yebetu nsuo ma no bode ana frɛ number 0242 706435 0593437873 A1 borehole drilling there as they will draw quality water for you. Saranso ena Divine Herbal Center akwakofa otwea herbal powder ede abedwaso a eboa ema mane mema omo etumi egina omo nan so ba no ntede nanso wunya eye otwea herbal powder ede mano manya bi no ma obetede menstrual disorders in ebefiri ulcer bema ohunsuo agene mutumi obaye mfa fro stroke na ehaw osisi ena ya wo ya wanya eye infection CB eye gonorrhea na aseden koko na ehaw mojabro so na ehaw bomode na mawonsa enka otwea herbal powder yehia na so befa one sachet we gu nsuo eye nsuo aya de na sensuo hia we gum na wonoma eno ano no nyarwode nyina ebetu ase frɛ 0248584687 bia yeton aduro bia so ko honoma onsa ebetumi akabi na no pay baabi a ye kwa akosi ntade ama ani ate se wan eno a ene Sunshine Laundry and Cleaning Services
yɛwɔ sɛ hwedwina se ɔkɔgye abɔ bamboo base na hɔ no ma no yɛwɔ adwoada ekosi ɛyɛ memreda ne nyinaa no yɛbɔ adwuma ɛmfa ho ɛne atade a ɛhyɛ hɔ ɛne atade kura anantoma anaa biribi kura wa ayɛ fia apɛsi esi ɛde ma wo sɛ wapɛsi ebe clean ofie anaa wo officer ne nyinaa no yɛba bɛyɛ ɛde ama wo enti mmɔde ana frɛ 0540629937 0541 188960 ana 0501 818954 Lawson Herbal Center womo eseme nka nkyerɛ sɛ yɛwɔ Lawson delay man capsules ɛno ɛbɛma wagina mu akyɛ na watumi abɔ adwuma amayama wa mo na yama opiafo ɛno nti wo mundo abadwa so kɔpɛ bi natɔ Lawson delay man ɛma bɛma ɛyɛ bɛma uboma enkyɛ ne wagam niema no erectile dysfunction no enkoye pomodin na wonsa enka Lawson delay man capsules nunumbi na obeye bema nkasa sara nso ena Lawson local nso so duro aba a eboa ema obia eje no efri nyarewa mu a ehia ema ne mema ewo mpam agodie mu se gonorrhea syphilis white candidiasis genital herpes ne ho krodabare nyina no pomodin ma wonsa enka Lawson local Lawson herbal mixture eno so ema obi ananum ato a wontumi ne die oba aboso nso na obu nse na ware say ha wo stroke diabetes sara nso ena cholesterol nso no ekofoma de bomodin na wonsa enka Lawson herbal mixture typhoid fever ebetu ne nyina ase ama wo ho ato bia ye to odro bia ko ho na kwaje wo dia na betumi afre 0242 133577 0248619999 womo nyina eboa ena de dwumadi ebrama remfise bills microcredit de yesi ye yenje se kofa collateral das bibia fa bra dabi nia ehia na se wo modin na watumi ede wo Ghana card no ede aba bills microcredit yesi enoa ene wo Ghana card yen kase betu susu ana yen kase be deposit ska ana kofa collateral bra ansi ama usika ye de ne se wo Ghana card no ba wo de Ghana card no eba sika bia wo hia bia no ye de nyina ebema ho enti frɛ wo 0596 920833 0302 200390 anapai omo nyina ebo ya chide ma mensan enko atamafo na me ma no some few minutes man no bate on nsema na yenua obosom Thomas Eka mini obosom aja si ye party titia say ye wode say ye wode position intina wo kasa me pesa mo don't worry ye nya strong mpo no ena mu hunu so yi ina ne ye be strong na me hye wo say ye be strong na say ya ye guso ba because yen de atoyen a yakọ opposition sisi a ye chichire yesisa ye niam nkakra ya atoyen mu de ba betu mo anim ho no munya hu yo because mu ni candidate for 2028 anything na mo pesa mo de mahama ba no na mo prepare mo candidate na ntokwa e koso wa NDC mu no se unimu ameka kire Julius Debra ni sedu nkati ntokwa e ko mu no enya gro na nam say mu power ntina ese cold war obia mia na no mo ye silently na mo de waja wo de na ababka me de ye de opposition o mo na edu man na hye mo nsa se mo fi se tokunu na mu yi na ebe ma dokron bo afri se ti akọ 10 cities o e o 5 cities mo se ne boarding se ti akọ 10 cities da be na be fi 10 cities about 2 cities ni 1 city na mo share Ghana for bo no nti se mo fi se mo yi tokunu na mbema dokron bo aba for ma me na don't have any problem because mo ba ye mo si dan ba kokro mo nye project bia o ba na do dan kwa kufu ado ni MP before apart from say ye projects ni ma kese ma Ghana for no ye sign ye nhihye ye pa menemu di hu faso eno no want me kan ho asem say president Mahama na kan yo nyame na me kan ye say MP before nhihye ye pa no na ma si di number form and dey o kan o pese obodi president Mahama na angasa o nyame Liberty FM Bank of Ghana governor no ankasa say God reserve number umia e de ba ye no na menne bia ba form and dey o kan ho asem o de metwase so the older say homa me awo no na unu ya no once $1 ne ba from no mo ba na wo so but the truth of the matter say uncrophone say mo nsem ma MPP fu aban nti wo de o kan de to so mianu aya na ye ka tokonu asema na mo yikueti no with Charlotte say
Charlotte say onye arm of government too. Electoral Commission enye an arm of government too. Mani we mame mpacho. Can we? Media seeing is believing. Je. Onye oye on kind day. Charlotte say petition e ko ye no. Enye nipa keke. Sabe kwahwe ababi keke na tro petition no. Ni 2 deputies. Amadou Sule. Ene George na opoku amankwa. Ene tro petition say ye ma me Charlotte say. Nyema oye no wo electoral commission procurement a nyema ototo ye nyina no wanfa procurement law no anya dwuma. Ene set commission. Ampampa okoye no osi sika na wo electoral commission na nya aban sika eye donor funding enti no onim so obayi isu aye procurement practices or the befa procurement law ni mu nti ono ankasa na G procurement ni fee procurement unit aye wo electoral commission hono ene no ono emma procurement sa titles sorry ni law firm o man direct eno sa allocate contracts emma ono ankasa ni businesses akese on so sourcing one fa procurement law ni mu enti omo fande no enti na mfese nkakan omo fande no say e true we breach procurement law mra ai wo Ghana na esi yi na di ono ani 2 deputies Amadou Sule oni ba kro yi no e ya NDC fo oh it's all bisa me enti na me ka se ma avena we Amadou Sule oni bisa NDC fo na point no ma me George no poku amankwa NDC for appointing the deputy. Sani pa mienu we o me NDC for appointees. Nso o mo na twerɛ petition no. The man Charlotte said there no e dance no no. Ne to so me ba o ne find this haba. Ye dey insuro bibia o. Ani emu njaye. Na demonstration. Ye dey insuro bibia ya ko demonstration. Mun ko demonstration ma me na so. Na ko demonstration ye constitutional right ana. Oh fine. And I do mama so constitutional right. Eti mo dey munyi no. Eti na me dey me obosum dia me kan wonya ntimase won wonya huye because yenya nuru ho me say why na tu kwan a ono kwa na eko paimu be Ghana na ho na kasa nti mo nyina saa dia no so na mo fanyi toko eno ye mama ne charge aye kaka ho se wo so oni ni kunu ne bako ana mama o typical example say president Mahama o tu kwan no o di Sharif ko Sharif o ya appointee nti nso yanko impeach president what matter na me se omanu mu yemra ye nyina ye be benefit sisi ya nhihye bi aboa ma dollar na ba fom ane ahyenkade e ba fom no se ye nyina ye pe ba obosom tra ha no kwantumi amom nhihye ba kokora omo ba ye oma ya e ma dollar na ba because omo ama mpani agiatum ba yo admase nye to so bi o se unim die nti ane ma bo da so ye den e wo market ana industries ni person omo te omo ne ma so NDC ba ye omo se talk tax your friend yi levy ne boarding 1% o omo ye front ye mo ensem mo ma yade ye mo ensem mo omo wie ye no omo say increase electricity bill 14%. Do you know the reasons? Electricity bill account obi a o say even talk yi levy kura 1% this car yatew see yantew but Ghana ni bia nim say otifie mu a o use electricity na okoyi 1% fee ade bi so now ko increase electricity bill 14% e dey no why what's that the hardship or how kase at the breath memuni because electricity dey every day bia you use and dey on kan wasem o ye ko elections mo se mo ba na do dan kwa kufu ado ni timo odin enti ode covid ni ho so ye da so tua ho to enti mo ba mbe yiye firi ho bosom mesramo mo ba yi maka ho asem almost on be in the next budget in so yeah sani we asete titama na do kase ba bia ye duro no ye hia sa sika ndia ye mpuntunduma bi e wo mamu wo se no munyini ade ndo mo ntimi anyi omo se afi no mba beti committee mo matra ho omo ka asem bi kire Ghana fo omo se double track me kai Ghana fo omo ba ya se adun ketia your chairman o say acha 90 days your first budget on be year through double track on be say ending of 2027 that shows NDC musuban it mean you of me ni problem
mo de tokonu mo mfa nhyehyɛ mu eni ntina the law ye test law no sa odame na lawyer ni no ne oye bia no onim de oye ye pese ye test law no man ko si ase se ne be ya ye ba 2028 a ye maso amo muntumi nkasa bio. Okay, that is why we are testing the law. Medase. But you had my say. Medase. Human rights are more infringing na ya shut up. Na yesu ye ba power. Abaya di botechi no. Ye de bebo ba. Dabi banso beji bi. Medase. Enye ye de bebo banso beji ne de. Me ba junior mengro ma bravo ho pai. Na wani na agi a woje oba grossa no Na ade a wonyame nam dota mu a wo personal natural health care so aye eno na di bani je say o peske awo ho nsem de otenete se wo kase mu obuo ko prostate aye kese ama onya dwonso mu amanuhunu ana empaso mreyo say yes stroke diabetes hepatitis B pressure sisi yade afichi kroma manihunu enamu yade hodo ene yade bia wo ne se wa na me di oluman eni o le di ko check up owo mfidie pa me ye na domatri ko ani na nse mi double no o ni sen hey I'll grow here oba o pese o hips anase o to eya akese ye ye nwo adwuma sanso ene se stretch marks ajo we di aboso a eno nso ye yi free ho berima obema swa na pese o pagyamu no bra ye be pagyamu ama obe hu peske ewo Accra La Paz Nyameche Junction ye wo Crown Prince School no achi wa Kumasi G runabout Medila bachi wo pe baby ani ede human rural bank wo mu no sawi so empomam ye ne Church of Pentecost ene di nhwanimu takwa Roman stores opposite Zenith Bank Sunyan ofri Kumasi KOTOKO house Rex ye ne total filling station ne di nhwanimu Fre Peske ewo 055 773-8555 Peske quality hair Ude no sir Omandishie esan wakwampa ye fa susumi en customers nti apa manfi ura bank abaye bank ya dudu no age atomu abefo kwanya ye de mani sika ne nyina ye obi wa ha Express Automated Clearing House Mobile Money Transfer Apex Link I Transfer and Western Union ye branch se didi suwe ye wa electronic banking so aya 24/7 ATM services baby ani sehwe kwai sehwe dwunase asankragwa ene dunko no fen ye switch bankers draft and SMS alert ya ema ho de ekoso wa account mu no eno so ka ho apa manfi ura bank de yensemu ye wa easy loan products ema abandwuma ifo nyina na less than 3 hours na we sa kan loan da eba no third party and comprehensive insurance nso a bra apa manfi ura bank there were 17 branches and more. Asankragwa, Aguna Menfi, Seshujunase, Seshuyoso, Seshubekwai, Seshuaquantomra, Dunko of Fen, Diaso, Babiani, Swamada Diaso, Yukwa Himan, Denchira Subin, Wasadrabo, Ajakamansu, Seshunzaura, Awasu, and a Fufrokra, and Swaba Seshi Asampane, and near Medidra, Nemfasu Boom, Embra Usikaso, the head office, our San Kwasu, Freyan 0243 116 966, and 0244 948 600. Afi 0549 040 570. Apa Menfi Rural Bank. Yeni mu fretete. Apa Menfi Rural Bank. Ya shumoda. Yesi e badia. Bank bia kade. na we did we Ani mama pa oh the kakraka ho me do wiase what do you wait to know oh be any hobby eh ejimi na me nie na unim madam for ba me check kakra do the excuse me kakra why yes my love dey na asie enye wife na usisi yare ene kokonti won fa wonye hwehwehwehwe no ani o misisi yare nti na mama ba ya de so akra ma no na wo ka se wo kire me otwa herbal powder sa me nom no otwa herbal powder enu na aboa me yi misisi yare ni nyina firi hono mo a ti se mitimi koto sori a ma ye fan a wo ba no wo bo me mrane sa no afed wo sa mrane otwa wan ga sa beba
otwe herbal powder eba sisiyare no msaano dia eye dwuma pa enkanso apemfo abata wo ma manufo ene nkwada wo nimfie dumienu de wonka ho wo padudu otua Divine Hope Herbal Center Swami Kumasi frɛ 059 156 5557 and 0551 228 281 and abenya bi so pharmacy herbal and over the counter medicine shops and afin so ubenya bi wo Matt Herbal opposite MTN office Jonase Esther Ata Pharmacy at Shell Filling Station Juana Asamoah Asarenso Philomena Fosua Herbal and Pharmacy Buanak Herbal Bekwai Otria Herbal Powder me say one kasa beba Esiene kajanya seja Mira se say de min sumi bi afei de ameme edan ba kwa ye behan ye na say otena say se say de min sumi bi yo be ye bia enya fiewre yi fe ba ye pa wo pampam no na den sha na ye hye na se fiewre anya wo say ya emma wo tirim se wo besi dan na fiewre bi tete wa comfort ata 68 enterprise na se ma fia ba store se obema onyoma wo de besi wo fie na wo so nya ba bi du tiato na panifo se se wo nya ba bi du tiato na brabo na no comfort ata 68 enterprise and na se ma fia ba store to adanse hu nyoma ni nyina bi ahyase ko se awie it say cement iron rods wheelbarrow pickers shovel hammer carpenter for so yanyi mu ma your foreign plywood a wo betimi dey your kitchen cabinet wardrobe any what design plywood a wo betimi dey your ceiling na fese na so bo pop ni ria plywood dey be ma I dey show TV na chi ebi ho stickers design bi leather any material papa ye dey yankonya asande yampa leather ye dey leather pragya enkonya ene car so dey blue ye 99 and a top band carpenter for so mutu so ni nyina bi wo ho ene dey mo dey adwuma ye say wo paint na hodo ni nyina bi it say home paint DTM paint flamingo oil paint and a local paint foreign paint so ho no so color wo pe no me amese dey ma wona spray car so ye mo paint ni bi aba ye super shine hardener clear ene dey keka ho wutimi display fu da kanyi na so wo se wo dey ni ria ya ma won chance papa with the board and so mosquito nets black and blue wire mesh padlock alarm dey and high security na say da ofia woni a comfort kwanta mobile comfort at 68 enterprise and na say ma fia ba store ama ma simi fie na asedanka me fiewura wotete me sakanyo no anka ma nkyira nkɔhwɛ comfort at 68 enterprise and na say ma fia ba store e was ahudwinase na na dick filling station wa fe manager na na pia e was ahomatrofo we so 0541 087624 afiwe ma fia ba store nti tenant bia besinifie nipa ye meto twene Only hye ni multi bet so gidi say ebe farm and nanfofo ni na chitafo nyina or the betway for bet influencer e bet one the fufura abrocheche ni code no etimi mani nya sika course dudu o cheche no na chire sika dudu obenya obia betimi e bet influencer we e ya the fufura kra edikan e wo wiase afa na nyina e free betway kai se nchehye kakra wo ho Gaming Commission of Ghana sashase woni fie no wotwe a enko ho bet ni wonyansem ye dropa anu enama esetipa ye flu cold edi kata ho yaw F-pack tutu yawa efiri minimu kura abrofo friend no sore throat no F-pack jojo honamu yaw nso na se wo ye adwumaden so na wo tutu a F-pack ma wo hojo wo fom Sara na wono a epe sports akensi ahoro ni miriketu nso no se wo honamdua no ye wo ya F-pack wurawura wapo mu koma yaw no eye dini F-pack kutia free richness F-pack jojo ahohye a ebata fever ne malaria ho no saa nso na F-pack ekotia sasabro mu yaw na wo honam ayebosa no F-pack so ma wo ho sepew ubenya F-pack wo pharmacy shops any chemical seller shops ahodo wo man mu baabia F-pack yebusua duro ma wona wadi mfie dunsia ne akire asma ne osa yarefo apemfo ene ma wo ma o manufo de ensese wo fa F-pack se wo fa F-pack nanu na wo hwanto wa ko hu doctor F-pack blows your pain away ene wan kwa adwuma enti akwada ne hwe na beda wo so se ne be ya wo ye bituma kwa adwuma afi wo hu se wonnim se na wo besesa wo ba ne diaper enti wo ye video call de frɛ wo yiri se wo mo hello medo bibe boko ana me ya mu ahofe abeku diaper no me de asesa no ni di kan for diaper network video call yi etwetwe sisi wo twɛn na video call na san ba no wo ba ne dwonso ma ne fa wiem kra ma ne for diaper no wo kopɛ diaper foforo no wo yiri san ba video call no so biem kojo ade na wuja akwala ne nko ato wampa na so na o se me kopɛ diaper foforo dem biem na o se me ye intentem why be diaper nanim ehonum ena fla internet everything Sabri dear, wahunu baby ankomo ye ne kire. Ma yan connect wo ne hunu se de ultra fast internet bitmi aboj mama wo fie. Wabra MTN fiber broadband e bochidom. We e free internet masters nankasa e ho. MTN, everywhere you go.
wifey nessa na we active say e de kane wo be no ammo ho de nam oh Jeremy Razabren na menya araba bazen pills edru ma fichi cross wa nyo etimi ka me say dwe bosumi bi wo no a he emaye etoda ba etimi ba say boom 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 ebi nso ho a menya tenka bia krasa me no be hia ho de na hami oh araba bazen pills ba ye ejisa haw ni nyina afri ho enne moja di me mu afri sane ye me moja so ne krojin what why your best mapa na araba bazen pills aswemu emei hunchu capsules so aswe ne mema no pa ma say de no odwonso 10 pie no wanya hoto de no odwonso anemu ya ne ya ono so ho ato no dwonso emu apaye divided urine hunchu capsules abeyi wa haw nyina afie ne mema so mira na wo kai last time enka wo ya say wo ho obazi mu no asem na kwaboso we say dwonso na fumi mu o say me huro hwe me huna say oh me hu say basa de ba bi nso kra ma dwonso via me fisi ma wie no na say kakra kem wow say hunchu capsules you haw nyina firi ho kra araba bazen pills ani hunchu capsules ebi wa pharmacy ani chemical shop bi wo se hwene important ho a obenya bi wo Candice license chemical store wo se hwene also wo fa Kisi herbal e wo dwena se Ernestina herbal e wo se hwebe kwai Junior Saman ene Prince Moses pharmacy wo sciences SKDA e wo se hwedwa aboso obetuma afre Kulun Ghana Limited e wo 05049 06665 0545 906665. Sir empanyi kasa numsuo twen opa na enye nsuo bi akekeo na mom ensuo a ebema wo atumi agina opa ano Density natural mineral water ne sachet ene dispenser bottle ye nsuo a ya hyeda aye ede ekum wo nsukom Density natural mineral water pebinom water anio yenum ensuo dikum yensukom nom Density natural mineral water biaya ye ensuo no tiye pa yewo 500 milliliter sachet ena 19.5 liter dispenser bottles ma afiafie ne offices hwehwe yechi kwan wo number 27 New Ridge a ewo tanoso kwantempo so hwa fre 0596604743 ana 0208466256 na koto bi ye wayefro ayiye ene badwam nhyiamudie Density natural mineral water insu papa nie FDA aje adwadie enkrato yi atum Antuti mame fufuo 20 Ghana me pefufuo ne nkwan kwa sisi a sane Ghana akone de ya bono 010 meme wanu nie telecell de yenim so bia ne ne ope enu nti ne ya made for me bundle ya data ne call packages are F4 ya ya ma wonkwa made for me bundles send you we need je ho but *530# na top made for me bundles sisi a Telecell, connecting energies. All right, ya sign aba. Many atamafo ena was atamafo ha for the NPP ena Thomas Mintanso ha for the NDC. Yebra no eko aka sema mako ensia na yebra no aso. We dey mesre bi nuanom se second story ni empanto na yen ye be pebre me host mo mienu ye ma atie for so kwan kakra na wo entumi emram aseda enko ema KIT solutions wo mo se wo laptops mo desktop mo sanse fa nyina beda wo mo na wo mo entumi enhwe ensiesie emfa ema na obetumi afre wo mu ewo 0245404140 0245796770 wo mu ewo Junase wo mu ene Malcolm wo mu ban Malcolm no entiano pay obetumi afre wo mu na wo machines akọ na wo mu asiesie ade ama bara ata wo de mame ma 2 minutes yen discuss galamsey kakra galamsey yes the Bishop Catholic Bishop Conference no more ede in Sema Koto Mampani ani mo ka se o mo hu say e was so to declare state of emergency na o dey soldier for the microphone ko gum wonten so se na be ya betumi a fight galamsey bintia kayaso galamsey o medical catch say the reason why into me and solve galamsey no about 3 pillars politicians come
India make us a politician say can home pa ne say. Ye beto aba pa. Adia obosonum de ye won galamsey hu. Sa yen declare state of emergency. Kenneth Ashigbe o did NDC fo mu eye demonstration e wo Ghana ha. Ama police fo ka akro mu ko tu nsafo a no mo de ko. Say yen declare state of emergency e wo Ghana ha. Na yen declare NDC ba power. First thing on be ye say mbe declare state of emergency. Na fofi Antwerp ata ni adware aba mompo na MPP e free power. Mobile ye kwabusu minsia. Mun declare state of emergency a twintwene twen. Na Catholic bishops foi asa hia bio no masa ka kire mse se mu wura fia. Ni mo ka kire Ghana fo se MPP fo nya no. Esisia mo ana maba. Mo nya mayen. Bibia nsesan ye. Na ede na tizia twintwene twen. Muntimi declare. Na che se politics na mo de eye because of vote ana mo pe. Because galamsey fight no makase enye ya no hunu ene editu. Because galamsey ye ade asisia no ene Ghana fo aba betra. Ya manfo bi livelihood e ho no mudidie. Nti nipa kora duane a wutu afi na no no enye yize sa o. Nti moma yen tasen te se sebe besene okoni ahaban yen tasen banyansafo se ne be ye benya win-win situation mobile no ne aye road map bi ato ho se ne mo de mobile ye policies na mudidi hu mun go back na mun ko community mining policy no se ne be ya mrantie no mo be di market ba bia ma won na ma yes responsible mining anya sa de mu ye river guard ni blue guard ni de de ntimi so vo atama fo medase mba you what ma say medase ni to so be anya calibre of for nko na aka but wo mo de na who the Mercedes o mo so de penny bishop penny no ono so abata kwa mpetem oba o si ni ye machine make sremi ni oboson yo so ha ma tete se nzonzi ala ho no galamsey fo bi abehye ho nti ya sutre na ya mi yiminia obosoma sutre se yo so ha apart from suya ye beto se na galamsey wo MPP time ye beto ye no yo so na ba bia ni ho ye galamsey mba yo ma se mo ba ye mate se nzonzu aho maka se bibisa ekoso but the truth of the matter is mo ye nya amanyosam ni mfiri ho ni ye fighting head on. All right, thank you. Because affect ye nyina o atamedas da chibinti ye nananom so ma mo oman no asase no ho bayanka yen ye medidi so. Thank you. Tommy mama ntio ma yi the microphone from mama ma on so do my stuff yen ko atakasa ntio ofa atanya botre ata galamsey ho asa Tommy kasa ata wo menka bi yes manenka bi wa are oh menene tefidie so woni mi okai na de ye fanto okay ye fanto ata de make kan se ye de kan opposition ni ye ba ya ye no e chen de kan opposition Ghana for assurance me afidie so and then I host me first time the me last but two am buy no me kan afidie so me that time na Catholic bishop uncle say ye declare state of me kai some me support to see in declare state of Liberty FM nata NDC ye be declare me say galamsey no aban teni o de aban ni eye ne say o say kwan bi obefa so akon galamsey obekon o see ebi ekoso wo abopre eno ne first time wan kan bobre o sin nsu oh yeah nsu kwan so and then first time wunim ho which is wunim say bibi say no minim and one hour kan one more oh that be say dey go behind the scene and dey aba ayi and I man assurance say ebi eno kwese bi koso abopra for ebetie me etie nka afidie so na nipa nso a wode se machine akɔhye ho se okoye galamsey minim say ye kasa yi wotie ebia so wotie ampa de a ye bewie enura nwumre no no ankasa ompɛ ne ho asɛm tinu wayi ne fidie pie ata mekae suidie no enne metimi aka no kora wa fidie so a kyerɛ wo sɛ ɛhɔ ye okrom die but enne bisa sui enkoso na no obi de fidie be hye akyekyen wa ye pie obepie yo so de ese ye be yo so galamsey free prone constituency ye ma kwan ma ye yasase ne ye nsuo kakra no nkrofo kakra bi me de bia meka
said ye nan crofo suro say ye ma galamsey no ye ntimi nko and this simpanin for me mo na me kasa chama no pan me de da bia on galamsey de meka me kasa de tramo say mamon fa mo ho nhyehyem say wo western of ha na waye wadwen say wo ba galamsey ade abegu and this nanim asede a ene agina ye wadwuma behwe ye ma wo kwan wona wo se wo ye hwan wona wo se wo ye hwan enu ntina me ka say me ne me kan akontomafo tie me na no me kwaye wo ruru na meka say ye say yo so ya makwan na obi si ye ni tumi ya de beko galamsa sa nipa no ene wontie we yie yes ye wo tumi we are the citizens of Ghana ye na ye yo so fo ye makwan akontomafo mun sori nyina dwabusu fo mun sori nyina na se mo sori agina se yo so ya ye kokko ankrofo bi se omno mo ye ana security ene ye we ene ye makwan yes ye de yo so ade ye makwan se wo ye security o se wo ye MPO se wo ye DCO wo ye minister wo ye sofo wo ye wohene o ye ene asase ni yo so de no ye makwan mo bi anye garamse wo ha na garamse no bone se ne obi wi ade na wo to ne kwan ma wo hu na wo timi kye no sa na wo nye police ni wo nye sojani wonye security coordinator na wo se obi tu galamsa wo ho kwan se utimi chi no wo ho kwan se utimi report no enti ye de ata se wo se bi koso abopra me mauda assurance se enu china chi nipa no obefiri wo ebia wo temi nka ofidie so no nkasa ba yini nema na pie and this I will go after them. Thank you. Meda say ene ono so na sema okay we dia mestre producer SBM for 5 minutes and for ma atie for mutie ye na wo mo so entumi en for ma dun kire emra aseda enko ema bon agro for mo de King Kong de ba Langard ene ojaba ni nyina no wo mo ede shiwura ema assassin etumi da prada ema oye afu ewo so anu nti koba bi eton agrochemicals ni na obeje bi ewo hono Fre 0246519012. Anapay 0536304072 0322296342. Hello, good morning. Good morning. I'm Pacha Udini was about Bonita Mama and Amebrako. Professor Zero from Makoa. Mizako, where you too? I'm only na no, sir, politics about the world in Moyen. I buy you, sir, NBC and NBC to Ghana. If you are buying what you call no way about. No banana, some mobile corner, Jobajan, Hono, Lebabu, Nada, by a social. If you are both sides, you say. When I was imagining about Kuna buying social. All right. Aja beda semebra into them amemfa usiara memfa for 0536304072 and 0322296342. Hello, good morning. Good morning. Aja mpacha udi body tell mama yanko why. All right, fully kasa. So near 2 minutes sana no. Senior and to I guarantee no. What you have na the Biomoko into your ready uncle to all right. Medase, Yami Insha no wants to swag in. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me pacho Udini was about the tell mama na me breko. Hello. Me pacho Udini was why. I'm a friend of you also. Your friend say. With the gentle. Kasa meet you. Now, the aircon one. The near Bemana Cassa, in declare state of emergency. Basically, the only say, Galancy is near whom MPP time. No, can't say him. The Cafra, no my air conform. Into by all means, no problem, a best of into Munya. All right, when I say anyone who's watching, Yenti wins with you. Hello, good morning. Good morning. Ready, so Bekasa. Good morning. Good morning. Me pacha udini wase boy. Pacha mani wasabi bobra. Ruma kasabiti. Yo mimi ameda wasi medi mapao ya bwata imani kana maana pai. Na meko masem so a. Pia ye wa fa obusu mkan re na kure.
o say andi si afana yaba eti yenim se bia yen kakra ti munya botre edan beba fom amini asemba kunu na sise na kwete se anti before kat se ye wo mutam ko na galamse ni ho enso wo mutam na galamse ho ye ba ye ni sise bia ko fom kakra mbabo ya ma ye den yetinya ku galamse ni ntokwa no ani dia mu ko wonnam na muti ye ni ya ma galamse ni ye den e ko so. All right, Guruma medase yeva last caller in fancy. Hello, good morning. Good morning. Ajampacha wudini wasemwai. Me patia fami abeto da servitano su kada fu ina kuntu. Hey, massa. Wow. Me patia me shopa. Abeto da babinti ona fai. Ma menchi etie fu ina na mcha kamafu. Liberty FM. Na debi amekaze. NDC fu no nie galamse nkwesa nkomo yesin sei. Ebi MPP tam ye obi mani ko gina sate se na nadu na ebo maduma agu. Nti ye mu ano omomro omoba ombebo ama omatu omo achi omu nyina ombeba na nadu bo omanu aduane ti eto ababa bia ye galamse nyina no MPP rusui nti no omo nyina omo ni omo ka to maburu ni kirimu no na eye adwuma no oni nya adwuma. All right, medase better that we am last caller be there see e ha me for phobia bib asida enko ema eye density natural mineral water ensu pade enoa na me kanfo ede amawe ensuo eye ade ehia ema nipadua no na open super no ma e wo se ensuo abedum no eye tasteless enti wo kodum ensuo bi wo na se okasa ensuo we de ayese emu eye de ayese dokodoko no me kamechro o fa yade this open super dia enoa ene density natural mineral water ensuo nipadua no ehia a betumi aboa ama nipadua no tumi akama enoa ene no sense ensuo de eye entinum super wo ya wedding